Vele uyidle inhliziyo yakhe yonke. Yeah, ne? Uyangiva lo babe lithemba lakhe lonke. Shothi sekude kwakhe. Yeah. Sekude. Sisenjeni mina nifane nalo mama abakhuluma ngaye la. Akuchubeke naye. Uphi make umfati sibili lithi uma wehla nalo eBlueprint ngibona eBhayibheli ngathi liyangibambelele. Lenza kancane. Yeah. Kodwa sona ngiyafuna ukukhuluma ngalo mfati mina namuhla. Lokho umfati sibili. Ngena kuye. Lithi indvodza yakhe ithembele kuye. Lithi lo mfati uvuke ekseni ngeluvini. Yeah. Ekseni ngeluvini. Lithi ayabele bantwana bakhe. Umsebenzi. Lithi kudla kwakhe. Ukunanza lexeni. Bamlinganisa nesikepe. Bamfanisa nomkhulu. Sekuthi wena make ekseni uvuke ngemina idress. Igawuni. Igawuni uzule yonke mara lo mfati lo. Lithi uvuke ekseni ngeluvini. Asazi nokuthi ugcokile yini noma sofakele. Ugezile yini uzobe ngemina idress khona la. Kodwa Jesu. Indvodza yakho yona. Ne? Idliwa ngamahloni. Idliwana ngamahloni saba nekukhona. Kanti lona ngilo sibili. Lo indvodza yakhe. Ikhona nekushare nebangani. Yahlonishwa. Le ndvodza yakhe imnika indzawo yakhe. Baphi labo make namuhla? Kungilosine. Bomake besililo, bomake besizotha. Lo vuke ekseni lithi uyathunga lo make. Lithi uyabela labampofu. Baphi labo make namuhla? Abekho. Labo mSamaria abangcwele. Abekho. Abasekho. Abekho boRuth. Abekho abobhodo labo. Namuhla babe ihodrobe igcwele akakhipha ayokupha ihodrobe iziyadabuka babe usabanye kubuye ekhaya kodwa Jesu usabanye kubuye ekhaya ngoba kudla kutawufuna nikwe bantwana or kude udla siqoko bathi lo mfati lona Blueprint lithi wenda konke ngesikhathi lona uthathele inhliziyo yale ndoda lo uyidle yonke wayiqedza lithi uthi letinto yatendisisa unika lo baba indzawo yakhe akaseli lutho lo baba lithi ukuvele wathatha konke wamnika lo baba yini bathi bofati namuhla labadla inhliziyo emadoda bomake loyina kahle lithi lo baba akakhoni kude lokho uma kafika khona uthola konke ku up to date kusho ukuthi lo make unesimilo Blueprint kakhulu lo make lona ngilokhu noma dzakiwe babo akakha kasabi kuyomthwala ngelibhani abuye naye and lo mama lo uyakhona nokufundisa amadodakazi kahle ukuthi lo ngibani bomake banamhla tidlwangdlwanga abamind kushawuta umyeni wakhe aseda phambi kwalabantwana asabe nekungena endlini hayi Blueprint bathikela labafati athi sizwe futhi ukuthi uthini uyayenzela okuhle kungabi ngokubi nakho ke every day lithi konke lokuhle lo baba kasweli ethi insuku into ekuphila kwayo hayi Blueprint awumzini lo mfati imali ngiyamfuna lo nesizotha le ungasabi nokumkhoma every day akakhathali athi baba ngiyathanda every day unika icappuccino ekseni ngamashini akwathi Blueprint liyashisa uyangashela yaliva namhla liyashisa umfati utawuhlala phansi nelibhawu akusetinyawo kumasaje engalapha emakhaya nisalalele kanje ukuthi bomake namuqulwe impela inqondo yenu ifaniswe nayilo nangalo mama esikhulumana ngaye ivesi lethu silivulela lapha kuZakha 31 evesi la 10 ila siqale khona lapha sehla nalo sizofika phansi le ku30 soloku nje sihamba nalo likhuluma nani bomama lapha emakhaya nathi siyakhuluma la sikhuluma ngani bomama ukuthi qinani lapho izandla zenu zokusebenza bomama indoda kumele ikulekelele vele la ikulekelela lapho kodwa wena umama ubonakala ukuthi uyile body elipheka ukudla okumnandi lenhloboyaza lo ya le body lona lithanda thandeli likhulu liyasinda but vele lipheka ukudla okumnandi and it's strong cabanga umlilo oqhamuka phansi lidliwa ngumlilo oqhamuka phansi kodwa angeke ulibone leyo futhi Blueprint yathi indzawo yakho umake yeah
Wayishinda wena. ungayishinza Wayishinda yakho mama. wathi ukuthi la udeleni Yeah. uyabona Yeah. konke kwende kahle Oh. asitsho ukuthi udakhona konke umuntu Yeah. but kulokunye hlala phasi nikhulumisane nalo babe Yeah. yebo timo hlala likhona ekhaya but sidinge sihlale phasi Eish. Uzwile. sihlale phasi Uzwile. uyayibona Prince bese siyayilungisa kukhulunywe Kukhulunywe. hayi likhaya lemaphoyisa Yeah. ayisimfati lo Njengoba aze athi lo baba masehla nalo njengoba sazohla nalo. Uthi lo baba umfazi wami bakhona. ebafati Abafati bakhona. mara lo Kodwa njengawe wena ayikhona akekho lo siyamdzinga lo make South Africa Oh. siyamdzinga lo make yakhe imncome. lo tothi indvoza kuthi mayikhuluma ingabi nemahloni Yeah. noma yita uve umoyitela kuthi nangumyeni athi nangumyeni wami naye athi nangumkami ushaye ngesizotha Yeah. na utife kuthi ngumake ngema Yeah. And then lona lize lithi uyawuthanda nomndeni wakhe. Yabo mama ezala angaza ukuhleba Edradini. wena uyalala Nkosi yami uvuke ngalesikhathi sakho osithandayo uyayibona uthi hayi mina ngesikhathi sakho ngangekho kanti uzokwenzani la yini yenza lento oyizele la yebo yazi khona uma kwangitshela enye indaba wathi umama ezala wayehlekwa umakoti wakhe ethangweni nomakhelwane Uyayibona? lona ulele la endlini uzuhlebe unazi. umama ezala uthi ukhuluma ngaye kahle lapha kuloma uthi lo wami umakoti uvuka lokuya ukhomba phezulu ukhomba ukuthi uvuka ilanga selilapha phezulu Oh, ma. uthi mayevuka ashanyela ibala usho ukuthi ulungisa inwele Yeah. ushanyela lebala alungisa inwele mara uthi abese ayapheka ayakorobha usho ukuthi uyavilapha uzishaya lezandla lo mama uthi uyavilapha ma Nkosi yami athi apheka phela kanti usho ukuthi uyavila utshela nomakhelwane lolo landlini So, kanjani utshela ukuthi ngeMasayi. mama ezala wami ukhuluma mnandi Kani na. kanti hayi usho lokuvila obenzayo Oh, lapha endlini akanivuke bosisi bethu Yeah. anivuke bomama lapha emakhaya bobaba bethu bajabule ngani Bajabule. bobhuti bethu bajabule Yebo, ngani yebo. ngoba vele senivumile ukuthi nizogana Yebo. mangabe kuthiwa uganunwabo unwabo uyalibona mangabe Liyajinja liqhamuka jinja. manje lingema la phambi kwami Yebo. lizofike ligqoke lesitibha sami esimnyama uyayibona into leyo Yebo. so babathi ganunwabo nawe ngenxa sokuthi sowuganile la kangema sowuwakhona sale vele ugqoka lesitibha esimnyama yebo kunjani manje so bomama siyacela akunjalo dati tindzaba takho wathi ukuthi ude ungene kangema ufuna nohloboni lemuntu uzokwenza ungafika vele wena uthanze lo mndeni wakho Yeah. uthanze Yilokho uthanze sikufuna. noma ngafuni uthanze dlani inhlitiyo tabo Yeah. uyabona Likhuleke. labo sikoni vele bayakhuluma but wena ungayikuyathi lo muntu otengayo Yeah, uma umuntu wena ofana nalo, yebo ngeke ukuze uyambona lona kanaki lutho unaka umyeni wakhe ukwenda konke ngesikhathi Yeah. hayi ukuthi ukwenda ngoba bakhuluma bayakhuluma but ngoba uyathi lento la ayitheni uyathi ukuthi usuke ekhaya weta kangema utofunayo